bdejna qabel ma jibnu wielna. Aħna pronta flabi, jiġi xieġri, nħobbu. Għaw li kell. Much guys, enjoy. Hello! Jaġobna ħafna ta' channelin. Irbat award. Oh, grazzi ħafna. Hello. Provide inbiddel da' xej l-engil. Hopefully ma taqawx għax qed nibbilanċjakom fuq is-sufan. Imma hello, welcome back għal video ieħor. Sorry jekk dal-aħħar ftit videos kienu daqsxejn repetittivi għax qed inħossi dejjem qed impoġġi bil-qiegħda nkellimkom, imma illum huwa l-għada tal-li ġejt minn Malta. Kemm il-bieraħ insomma wasalt fil-għodu kmieni so qisni ilni jumejjaw, però tant kemm kelli nas fil-għodu għax niżilt naqra xejn il-kamra. Għaliex wara l-awards bqajt sejra l-airport, ċe mort norqod u l-flight kienet fis-6 sa fil-għodu u l-bieraħ kelli wis nas u rrid naħdem ukoll, so ma tantx kelli ċans inkellimkom sew, imma qed ħanpoġġa xejn bil-qiegħda għaliex jekk rajtu Instagram tiegħi jekk seguni fuq Instagram jekk le seguni hawnhekk. Irbat award. Vera, kontenta u ma stajċ ma niġixaw u nejdilkom grazzi għalix ovvijament da kien possibli bis ħabba fikom, fis-sens kull min segwini. Ovvijament nirċiv ħafna support minn ta' madwari imma li kiekom għandiġ il-pjattaforma fej actually n-nies ħobbu jaraw il-videos tiegħi għazbis kont nkun nominata, so fatt li irbaħt ukoll vera grata u vera xtaqt niġi hawn ngħidilkom grazzi. Naf li suppost illum kelli nitfa' il-video tal-imqaret li to be honest issa għandni daqsxejn li għamilthom. Naħseb ilni xi ġimagħtej li għamilthom u ma nafx hekk għadhom mhux relevanti il-video, so ħallu li komment jekk tridu taraw il-video tal-imqaret jew le. Għandi videos tiegħi nagħmilhom somma u ndewwaq mill-kollegi, so għajdu li fil-comments fil-kas nitfaw il-video, jew nkella nżidu ma xi vlog ieħor, għajdu li x'tippreferu. Rrid niġi ngħidilkom biex anke nkellimkom daqsxejn fuq kif mort Malta. Vera glad li mort. Ovvjament mhux just ġifieri ħabba l-awards u hekk imma it-tieġ on Sunday il-allu kemm ħadna gost. Vera kien diġ sabiħ, hekk it's always nice to celebrate love with family speċjalment. Issa infatti ħadd xi clips fit-tieġ so issa nżidhom hawnhekk. Cheers. La video. Malta. Cannolo non si rifiuta mai. Vera kien tiġ sabiħ insomma kif rajtu mill-videos intajtajna temp vera tajb ukoll u bdejt ninkwita għaliex it-temp kien imbassar li ħajkun daqsxejn xita, kien daqsxejn rieħ imma fejn konna kien hemm naqra l-qiegħ. Anka l-kumplament tal-ġimgħa vera kienet sabiħa, kien ir-rieħ xorta ma kienet ix-xemx sew stajt nom, nżilt nom 3 darbiet u qattajt naqra ħin ma' missieri wkoll hekk naqra quality time which was nice. Imma ma ltqajtx ma' ħafna nies to be honest, iltqajt ma' ħabba tiegħi Harley, shout out lil Harley, ħabiba kbira tiegħi minn żmien is-sekondarja u hekk vera nħongost niltaqa' magħha. U vera għadgost nkellima hekk as always catching up u il-ħamis iltqajt ma' Abby u Hena ukoll għax provide fil-ftit ħin li kelli dil-ġimgħa iltqajt ma' xi ħbieb li ma rajthomx f'April li għadha ma kellix ċans iltaqa' ma' kulħadd f'ġimgħa. U it's always nice to catch up with friends hekk u just always being reminded ta' kemm għandi nies madwari hekk li jħobbuni u jien nħobbhom lura. Issa wkoll wara dil-biċċa nitfa' xi clips li għandi ta' din il-ġimgħa. Hekk biex anke li just nifsakar naqra li it was a really nice week. Imma l-awards ma nafx vera dik kienet l-ewwel darba li mort xi ħaġa hekk to be honest. U li kont mistiedna jew nominata xi ħaġa hekk, so kont daqsxejn nervuża, mhux ħanikdeb, anka with regards to l-allu x'ħatilbes u hekk. Soltu overthinking minn naħa tiegħi li ma kienx hemm għalfejn. Imma vera kien lejl tajjeb, free hour vera onestament organizzaw event veru tajjeb. Xi kultant hekk, infatti di kien hemm Jamie Cardona wkoll rebaħ award u qal li vera xi ħaġa sabiħa li organizzazzjoni żagħżugħa hekk organizzat xi ħaġa bħal dik u apparti li ovvjament għax tajjeb għax tiċċelebra żgħażagħ hekk li vera jagħmlu impatt fis-soċjetà. Tbellaħt kif grupp ta' żgħażagħ żgħar irnexxielhom
itellaw eventek, mux ġifiri għax ma nemminx taf fil-nistamparna, mek vera għamlu xogħol tajjeb u vera ħad kost niltaqa' ma' nies fil-verità wara żmien twil tipo tara l-kulħadd fuq stories u fuq post fuq Instagram u hekk. X'ħadd li kien nominat ukoll fil-kategorija tiegħi, Elise Zammit li actually naħseb li tgħidu Elise isimha wekkettilha. Illa lu veru ħadd gost nitkellem magħha naħseb matul il-lejl insomma minn iskola li kienu nominati fil-kategorija tiegħi ma ħadd kellimt l-iktar u vera ħadd gost insir nafa, veru persuna ħelwa. U kolt għajt ma najomi ta' free hour li kollu naraw ukoll fuq l-stories u madof veru she radiates a lot of good energy dik it-tifla wkoll. Ħafna nies alright u għajt ma Jamie Cardona wkoll. As in kien hemm u kellimtu għandi xi clips miegħu. I was fangirling hard ġifieri. Vera jdaħħakni u you know ħti big fans The Whole Bay Family u vera nħobbu ċajt u reels u li għamlu, so il-fatt li l-għad miegħu in person. Oh my god. Weħe, just kien hemm ħafna nies bravi li jien ma kontx naf bihom qabel imma ħabba daw l-awards, insomma ġiet naf bihom. Per esempio xi ħadd li ma kontx naf bih, Jensen rebaħ Social Impact Award u mbagħad fl-aħħar rebaħ l-Achievement Award insomma. U wara l-awards hekk bdejt naqra fuq u da volunteer jagħmel ħafna affarijiet fis-soċjetà u tgħid illallu tipo daw niżżar. U ġutant taf kif fuq Facebook u hekk ħafna negattività u nies jgħidu naqra ġenerazzjoni tal-lum kif qed tikber u hekk. Imma you know what these awards hekk il-bieraħ bdejt ngħid ara naqra l-ġenerazzjoni tal-lum. Tipo veru għaw min u bravu, tipo qed sa xejn engaged, they accomplished so much. U kien hemm Belle de Jong ukoll li da xejn segwija jiena u din kombinazzjoni Olandiża vera ħadd gost niltaqa' magħha wkoll u kellimt ftit. Kellimt il-Tiffany wkoll. I know she is a mental health advocate ma wara l-awards actually tħalt fuqha u just bdejt nara il-highlights tagħha u taqsam l-esperienza tagħha hekk veru. These are the people that we should highlight hekk u insegwu u nagħtu pjattaformi. Naf li semmejt dal-ftit nies imma hemm ħafna aktar nies li anke forsi ma kinux nominati li jagħmlu vera differenza u insomma. Thanks to these awards, hemm daqsxejn recognition għalihom u għax-xogħol tagħhom. Imma proset ukoll lil Rihanna, Denzel u Elise li kienu fil-kategorija tiegħi. Jiena onestament veru ma stennejx li ħanirbaħ for the reason li vera milnix fuq social media u il-fatt li qasir żmien irnexxieli nirbaħ xi ħaġa hekk. Grazzi għalikom għal min segwini veru. It warms my heart anka just kemm irċivejt support wara. Qatt ma tfajt xi ħaġa jew jien naf għamilt xi ħaġa u rċivejt daqshekk messaġġi ta' mħabba u ħafna nies jgħidu li proset. Hekk veru. It meant a lot to me. Speċjalment ukoll l-awards kien hemm żewġ minn nies li ġew fuqi, Mattias u Jessica li qalu li segwuni u gost jaraw il-kontenut tiegħi li dawn ma nafhomx jiġifieri u ġest qalu li segwuni. Anke it-tieċ shout out lil Luana. Kien hemm ġat mistieden minħa tal-Rusa x'aħna konna nafu l-Rus. Qalt li segwini wkoll u niftakarat ħalli li xi comments qabel għaraftu isimhom għall-ewwel x'jiena naqra l-comments kollha u anke l-messaġġi nippruvaw nweġibhom kollha. Isimkom narfu. Veru napprezza u anka l-familja u l-ħbieb, anka l-fatt li ġew Clarissa u Elise miegħi jissapportjawni meta ovvjament naf li ħajthom veru busy. Imma xorta rridu jkunu hemmhekk għalija. It meant a lot to me u anka ġifieri l-familja sieħa tiegħi u missieri u aħti, n-nanniet, il-kuġini u t-tzijiet. Familja ta' Daniel ukoll vera jissapportjawni. U Daniel ukoll innifsu, please note li avolja Daniel ma setax jiġi ovvjament kien diġà wasal hawnhekk. He's my biggest supporter u ovvjament tiftakru li jiena meta tnaqsam ħajti magħkom qed naqsam il-ħajja ta' Daniel ukoll u qed nikxef fejn jgħixu u hekk so il-fatt li he allows me to do that. Minn dejjem niċċekkja miegħu tarġi ma naqbadx nitfa' affarijiet mingħajr ma nsaqsih jekk hux okay għalih ukoll. U just xi ħaġa bħal din veru nibda ngħid jaħasra kieku bdejt qabel, kieku ma ħallejtx my overthinking kollu, just il-biżat li n-nies ħajġġudikawni u hekk. Ħasra kemm ħlejt ħin nagħti każ x'jistgħu jgħidu nies fuqi. U għasa napprezza ħafna wkoll li kull min ġie kellimni kważi naħseb kulħadd għalli li vera japprezza l-fatt li hekk nitkellem bil-Malti li qed jaraw xi ħadd Malti jivlogja bil-Malti. U dik onestament vera tfisser għalija kif kont qed fl-ewwel video hekk kont isi daqsxejn deċiża jekk nużix il-Malti jew l-Ingliż u eventwalment insomma iddeċidejt li nivlogja bil-Malti għaliex peress qed niddokumenta ħajti ma rridx li l-qudiem when I look back on these videos u hekk isni nara
ma nafx hekk fake picture ta' ħajti peress li snina hekk nitkellem bil-Malti day to day apparti li nikrinġja nisma' li nixtieq nitkellem bl-Ingliż. Tinċans għal-lesti. Sorry, vera, tu minn itsetlu. Infatti u koll actually, għax dejli nixtieq ngħidha fuq il-vlog, ma dejjem ninsa, ir-raġuni għala jiena nagħmel it-titli u d-description u hekk bl-Ingliż għax biex jgħinna l-algoritm għax YouTube u l-algoritm in ġenerali ta' YouTube ma tantx jiffavorixxi lingwi barranin, jew nkella lingwi żgħar bħal Malti, so nagħmlhom bl-Ingliż just to help them get out there a bit more għax tipo ħafna xogħol biex neditjaw u nagħmel hekk. Għalli għasek nipprova ngħin minn aspett ieħor. Insomma, naħseb reddint biżejjed għax naħseb li xi 20 minuta ngħid dak kollox għallum wara dil-biċċa ħajkun hawn il-clips tal-kumpliment tal-ġimgħa insomma u tal-awards ta' Free Awards għax ħadd xi videos l-ewwel hemm. So again, grazzi ħafna tas-support tagħkom kemm meta tibatuli Instagram, kemm il-comments, il-like, grazzi ħafna li kulħadd insomma, il-minna fil-min ma nafx. Insomma, that's it. Issa ħammura xwett il-Daniel li ħanoħorġu u miskin kaċċejtu minn hawnhekk. Ciao ciao. Anara, urina. Kemmi tajba. Ejja, issa x'immies, issa rridu nagħmlu il-roti ta' wara. Le di l-ewwel. Di, irridu nagħmlu r-roti ta' wara. Mixi racing car, ja, bżejja. Ija. Għaz il-bandit għal-flus u l-polizija wara l-bandit. Wara l-bandit, eżatt, wara l-ħalliet. Nanna. U l-lum għal skola xrabt ilma jien. Jien għal skola xrabt ilma. Il-mami, ħaffissa l-lum tal-skola. Għalli tal-mami. Xkien Lesta, taħala ra, lesta l-lum. Għala kem ġitu s-sala. Il-bom tal-bajk. Il-fil. Għara, xinsejna mitfa, nsejna namura di. Il-ħallil, u l-pulizija fejnu. Ħad gosta mela. Ġejna qabel ma jibnu wilna. I got the memo, but I ignored the memo. Ma ġibx il-Marja. Għax edna ħammaru nomu. ħammaru nomu ma kienx. Oh, I would probably jump in the water and just float, waiting for a coach to listen and tell me what to do. They refugee. I don't know how to live in taf il-ġeġu issa, imma tu bil-fer sa' Marti, nanna suppost ħassa jeli ta' Insert review ta' Nanna in the next Le, clip. naħseb chicken ħassa Chicken ta' Nanna in the next clip. Boom. Nice views. Love Cornwall Island. Oh my god, again. Meta nintroduċikom dejjem, besties! Dik il-train ma' gżaret. Nżubiljek jew bit-tarat. Ok. Illum l-awards Free Awards. Parkajna u nizdin isfeċen wa. Għadik fil-ħin Għedin bomba fil-ħin. Not fashion at all. Għas rridu għom il-cocktails. Feta. Aħjar tafsu. Nistedna. One, ma nafx. Mela nisajt naddilek messaġġ qabel naslu. Mela jina nixtieq ngħidlek li jiena proud ħafna bik, aħna proud ħafna bik. Jiġi x'jiġri, inħobbuk. Diġà biżejjed ġejt nominata. Illa kom fuq għal-lift. Għax ma nġabit nindawar, rejtom? God, għamil nis. Għara kemm għaw sabi. Għaw li kell. Diġat għasmu li kell. Ma nafx. Għettu għaw li kell. Illo rarriħ. Eżatt għax ġew, eżatt. I'll take it down. Okay? It's a stacked category. Sorry. Very much, guys. Enjoy. Nominations, ultimately selecting our 4 finalists for each of our 17 categories. This was a pretty complicated process, but through plenty of discussion, deliberate listening, and long hours going back and forth, we arrived at
I'd like to invite Janice Farrugia from KFC to join me on the stage as the sponsor. Għadda mux jisena fli KFC. Dalla du għaddejt mundi mill-KFC. Hi. Xamilt? Tlaftat. So how does supporting local content creators align with your brand values? So KFC is bold, authentic and creative. That's why we align with content creators. We really support the community and our ongoing collaborations with them. We really appreciate their time basically. And we are very proud of them and the young audience and the ongoing achievements. That's amazing to hear, and we have some amazing content creators here with us. Shall we go to the finalists? We have Rihanna Sherry, Alice Zamit, Denzel Basallo, and Mariah Zamit. And the winner for the Content Creative Spotlight Award is Mariah! Mariah started her YouTube journey to capture the everyday moments of her life abroad. Her videos are all filmed in Maltese and are mix of real-life snippets and love for Maltese food and culture. Congrats, Mariah! I'm a big fan myself. Your content is really fun, real and proudly Maltese. Can you tell me a bit, why do you wave the Maltese flag so high and what do you hope that people take from it? Nitkellem Malti. Meta tkun toqgħod barra minn Malta, ovvjament l-identità tiegħek ħad tkun unika fil-kamra, speċjalment jiena. Kulħadd Olandiż jew mhux Olandiż. Imma ovvjament tkun barra minn pajjiżek tiġi iktar in touch mal-identità tiegħek, mal-kultura tiegħek. Ovvjament, not to say li kull imkien perfett, ġifieri I just hope li okay, forsi vera nispira li ħaddieħor jagħmel dal-pass, imma never forget where you're from. U min jibqgħu ġildu għall-pajjiż aħjar għax hekk ħadna. So that's it. Huge congrats, Mariah, you really deserve it. Energia! Oh my god! I do like to welcome you back to the stage to present the next few awards. Second Hello? Hello? Setting consolation, the cocktail bar is ongoing support of youth-led creativity and performance. In this case, I'd like to invite Jamie Dent from 3 Hour to present the award with me. Now, on to our next. Without further ado, here are your finalists. naqbad u nirringrazzja dak li jkunu madwar għax vera nidher fil-forefront ta' ħafna affarijiet imma mingħajr l-ħbieb illi jgħinuni ħafna f'dak li nagħmel ma nagħmel xejn. U grazzi kbira darba l-Free Hour għax hija vera ħaġa sabiħa illi qed isir dan l-avveniment illi ċelebra l-żgħażagħ u kemm ħaġa isbaħ illi hija entità żagħżugħa illi qed tippremja liż-żgħażagħ u vera tur illi qed naqbdu l-barri minn qrunu. Thank you so much. Round of applause for Jamie yet again. I think he's a big inspiration to all of us. Take a selfie with everyone. Arsu. Hello! Io ġobna ħafna ta' Channelian. Ġibna Leandro. Hello! Io ġobni ħafna ta' Channelian. Like u subscribe. Iwa, għajduna fil-comments xiex u tara. Naħa l-oħra, għaġġa jiġi flip dimbat. Le, għawek, dinnaħa, ekka. La, maħal, għawek. Iwa, għajduna fil-comments xiex li taraw fil-video mill-lignet. Issamlu fit-thumbnail. Clickbait!